Intimnost nije samo fizički čin, to je psihički prag, tiho otvaranje duše. Kada muškarac uđe u ženu, on ne ulazi samo u telo. Ulazi u polje arhetipova, u prostor gdje nesvesno diše, gdje se stara sećanja, strahovi i čežnje uzdižu bez da ih iko pozove. Carl Jung je rekao, dok ne učiniš nesvesno svesnim, ono će upravljati tvojim životom i ti ćeš ga zvati sudbinom. U intimi ova istina dobija telo. Telo govori, ali duša vrišti tišinom. Dodir nije samo koža na kožu, to je duša na senku, srce na nesvesno. U tom trenutku muškarac postaje ranjiv, bez maski, bez kontrole. Ono što je skriveno postaje vidljivo. Ono što je potisnuto želi biti priznato. U trenutku intime muškarac prestaje biti ono što pokazuje svetu. Persona, ta maska samopouzdanja, snage i kontrole, počinje da puca. Ispod nje, u tišini dodira, izlazi senka. Strah, nesigurnost. Onaj deo koji nikada nije bio voljen kako je želeo da bude. Jung je to znao. Rekao je da je senka sve ono što ne želimo da budemo, ali što jesmo. I kada muškarac osjeti blizinu žene, to nesvesno izlazi na površinu, ne kroz reči, već kroz geste, napetost u telu, izbjegavanje pogleda ili potrebu da brzo ode, da pobegne, ne od nje, već od sebe. Možda izgleda kao da je sve pod kontrolom, ali često, što je veća maska, to je dublji strah. On se možda pokazuje kao onaj koji zna, onaj koji vodi, ali iznutra on se pita, da li ću biti odbijen kada se pokažem? Da li sam dovoljno dobar kada više ne glumim? Intima razotkriva. Ona ne traži savršenog čoveka, već prisutnog, iskrenog, stvarnog. I u tome je njena snaga, ali i njen izazov. U trenutku kada muškarac dotakne ženu, ne budi se samo telo, bude se njegovi arhetipovi, duboki obrazci u nesvesnom koje Jung tako precizno opisuje. Prvi koji se javlja je ljubavnik, pun strasti, ponosa, potrebe da bude željen i da zadovolji. To je njegov trenutak slave, osjećaj da je prihvaćen, da je moćan. Ali iza njega, u tišini, dolazi i dete. Ranljivo, nesigurno, gladno za potvrdom. To dete se pita, da li ću biti ostavljen nakon ovoga? Da li vredim i kada se završi? Hoće li me pamtiti? I onda pojavljuje se ratnik, hladan, organizovan. Pokušava da održi red. On ne veruje lako. On štiti srce od bola. Ali ponekad njegov štit postaje zid. Zid kroz koji ni on sam ne može da prođe. U toj tihoj borbi muškarac ne zna uvek kako da se ponaša. Jedan deo njega želi bliskost, drugi deo želi da pobegne, treći deo posmatra i procenjuje. Žena možda vidi samo ponašanje, privlačnost, distancu, zbunjenost, ali ispod svega on ne zna ko će pobediti u njemu. Ljubavnik, dete ili ratnik. Tokom intime muškarac može da osjeti moć koju retko gde drugde doživi. Biti poželjan, biti prihvaćen, biti izabran. U tom trenutku on se osjeća kao da vredi, kao da pripada, kao da postoji u punom smislu. Ali ta moć dolazi sa cenom. Jer odmah iza tog osjećaja nadmoći javlja se i krhka tišina. Šta ako nisam bio dovoljno dobar? Šta ako sada, kada me je osjetila, ne želi više da me vidi? Šta ako to što sam dao nije bilo dovoljno? To je paradoks muške intime. On želi da bude jak, ali se otkriva najviše onda kada pokušava da to dokaže. I baš u trenutku kada je najbliži, on postaje najranjiviji. Zato se ponekad posle seksa on povlači. Ne zato što je izgubio interesovanje, nego zato što je preplavljen osjećajem da je viđen, potpuno. I to može biti zastrašujuće, jer kada žena ćuti, on čuje sumnju. Kada ona ode do kupatila, on osjeća odbacivanje. Ne zato što ga ona osuđuje, već zato što on sam to već radi. To je rat između dve sile, želje da bude obožavan i straha da bude odbačen. Telu žene muškarac ne traži samo zadovoljstvo. On traži, najčešće nesvesno, potvrdu svoje vrednosti. Nije to samo pitanje da li je bio dobar ljubavnik, već dublje. Da li sam viđen? Da li sam makar u tom trenutku bio važan?
Da li me je osjetila, ne samo fizički, već celim bićem? Svaki njen uzdah, pokret ili tišina nakon čina, on tumači kao poruku, prihvatanje ili odbacivanje, divljenje ili ravnodušnost. To je pozornica na kojoj on nesvesno reprizira stara osjećanja. Da nije bio dovoljno pohvaljen, dovoljno primećen, dovoljno voljen. Zato, nakon seksa, on ponekad ćuti, ne zato što ne mari, već zato što osluškuje. I svaka njena reč, pogled, distanca postaje odjek u njegovoj nutrini. Jesam li bio dovoljno dobar da me pamti? Ili sam samo još jedan? Ova potreba za potvrdom nije slabost. To je potreba za stvarnom prisutnošću. Za dodirom koji govori, vidim te, tu si, vredan si. Ali ako toga nema, on će želeti da pobegne ili će postati zavistan od pokušaja da to iznova pronađe. U istoj ženi ili u sljedećoj. Posle intimnosti, on možda deluje smireno, ali iza tog pogleda krije se haos tišine. Pitanja se gomilaju, da li sam bio dovoljno dobar, da li sam je zadovoljio, da li sam uporediv sa onima pre mene, da li ću biti upamćen ili zaboravljen. To nisu taštine, to su stari strahovi. Nisu svi muškarci sigurni u sebe posle seksa. Naprotiv, mnogi u tom trenutku postaju najosjetljiviji, jer to telo koje je sad bilo viđeno možda nije dovoljno, možda nije posebno, možda nije ostavilo trag. Onda kreće unutrašnji mehanizam odbrane. On se zatvara, pravi se hladan ili postaje kritičan prema njoj, prema činu, prema sebi, ali iza svega toga krije se strah od suda, ne njenog, nego sopstvenog. On se pita, ako me ne potvrdi sad, da li to znači da nisam vredan? U muškom svetu malo je prostora za otvoreno priznanje, bojim se da nisam bio dovoljno. Zato to izlazi kroz ponašanje, kroz tišinu, kroz distancu. Ona možda misli da je postao hladan, ali istina je, on se upravo otkrio i uplašio se onoga što je video. Mnogi veruju da je seks samo fizički čin, ali telo pamti. I ne samo telo, i mozak, i emocije, i nesvesno. Tokom intimnosti u muškom telu se oslobađaju hormoni kao što su oksitocin i dopamin. Oksitocin, hormon bliskosti, stvara osjećaj povezanosti, čak i tamo gde nema ljubavi. Dopamin, sa druge strane, vezuje zadovoljstvo za sećanje. Rezultat? Veza koja se ne vidi, ali se osjeća. Ponekad muškarac osjeti privrženost prema ženi koju je video samo jednom. Ne zna zašto, ali misli na nju. Želi da je ponovo vidi. To nije slabost. To je biološko sidro. Jung bi rekao, nesvesno ne meri logikom, već simbolima, a telo je jezik duše. U tom trenutku žena postaje više od osobe, postaje arhetipska figura. Majka, ljubavnica, isceliteljka, ona koja dira ono što je zakopano. I zato, iako mu razum kaže da nema ništa tu, on se iznutra vezao. Možda ne za nju, već za ono što je ona u njemu probudila. U jungijanskoj psihologiji svaki muškarac nosi u sebi sliku animu. To nije žena s polja, već unutrašnji ženski princip. Njegova intuicija, emocija, nežnost, kreativnost, duša u pokretu. Kada je sa ženom u krevetu, posebno ako je kontakt dubok i iskren, on može, svesno ili nesvesno, prepoznati animu kroz nju. Tada ona postaje više od tela. Postaje zrcalo njegove duše. Ne zna zašto, ali osjeća se vraćen sebi. Kao da je kroz nju dotakao deo sebe koji je potisnuo, deo koji ne sme da pokaže pred svetom, ali u njenom pogledu on sme da postoji. Zato muškarac nekada osjeti jaku emocionalnu reakciju posle seksa. Ne zato što je zaljubljen, već zato što je dotaknut iznutra. Anima probudi čežnju da bude celovit. Ne samo jak, već i nežan. Ne samo vođa, već i onaj koji se prepušta. Iako ne ume da objasni, osjeća da je ona videla nešto u njemu. Ne ono što pokazuje svetu, već ono što skriva i od sebe. Ponekad muškarac ne planira da se veže. Uđe u odnos misleći da je to prolazno fizičko bez dubine, ali onda se desi nešto neplanirano. Osjećaj. Ne zna kako, ne zna kada, ali počinje da misli na nju drugačije. Ne samo o telu,
već o pogledu, o tišini, o osjećaju sigurnosti i umjesto da ga to obraduje, on se zbuni, uplaši. Jer ako nešto znači, onda može i da boli. Ako je zavoleo, onda je izložen. Nema više igre, nema više distance. Jung bi rekao, biti viđen, to je najdublja potreba duše, ali i njen najveći strah. Jer biti viđen znači da te neko vidi sa svim tvojim ranama. I šta ako to ne bude dovoljno? Šta ako te voli dok te ne upozna stvarno? Zato muškarac ponekad beži baš kad osjeti najviše. Ne zato što mu nije stalo, već zato što mu je stalo previše. Nakon što se telo smiri, nakon što se koža ohladi i prostor učuti, ostaje ono što se ne vidi. Prisutnost žene. Ona možda ne zna, ali način na koji se ponaša poslije čina može oblikovati način na koji muškarac vidi sebe. Ako je topla, nežna, prisutna, on osjeća da je priznat. Ako je odsutna, hladna ili rezervisana, on osjeća da je odbačen. Neće to uvek reći. Možda će čutati, možda će se nasmejati, ali u njemu će se pokrenuti lavina misli. Da li je ovo bilo samo prolazno? Da li sam je razočarao? Da li sam bio dovoljno? Žena je tada ogledalo. Ne ogledalo njegovog tela, već ogledalo njegove vrednosti. Nije joj potreban govor, samo prisustvo, toplina u pogledu, tiha pažnja. Nešto što kaže, vidim te još uvek i ti si mi važan. U toj tišini posle bliskosti muškarac ne traži analizu, traži osjećaj sigurnosti, da ono što se dogodilo nije bilo prazno. Intimnost nije samo fizički kontakt, ona je susret duša, susret nesvesnog strahova, nada i senki. U tom trenutku muškarac ne dodiruje samo telo žene, već sopstvenu unutrašnju istinu. Jer ono što nas dodirne kroz drugog jeste uvek ono što već nosimo u sebi. Seks, kada se doživi svesno, može postati put promene. Put kroz koji muškarac upoznaje svoje slabosti, ali i svoju moć da voli bez straha. Nije važno koliko dugo traje odnos, već da li je ostavio trag. Da li nas je pomerio, probudio, rasplakao ili izlečio. Prava bliskost ne traži savršenstvo, već autentičnost. Muškarac koji se usudi da bude stvaran, da se pokaže i ranjiv, i nežan i nesiguran, to je muškarac koji sazreva. I u tom sazrevanju on više ne traži da bude voljen po svaku cenu, već da voli svesno, slobodno i duboko.